Aleksandar Vučić prisluškivan je i pre 2 godine dok je bio na funkciji potpredsednika Vlade Srbije. Bezbednosno-informativna agencija tada je potvrdila da se po nalogu pojedinih čelnih ljudi MUP-a prisluškuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Istraživali smo zašto do danas nismo dobili odgovor ko je stajao iza tih prisluškivanja i zašto niko nije procesuiran. Ida Maričić. Predsjednik države i potpredsjednik vlade, kako je tada saopšteno, prisluškivani su po zahtevu interesnih grupa uz pomoć nekoga iz vrha policije. Nikoliću i Vučiću pojačano je tada obezbeđenje, a tužilaštvo je pokrenulo istragu. U tužilaštvu 2 godine posle ne mogu da komentarišu slučaj zbog, kako kažu, istrage. Operativac državne bezbednosti Boža Spasić. Otkrivanje ovih prisluškivača samo je znak da se neozbiljno pristupilo u prvom slučaju otkrivanju ko to prisluškuje predsjednika vlade. Mislim da bi tu moglo da se veoma mnogo uradi u istragama, posebno u slučaju da li se radi o stranim obaveštajnim službama, da li se radi o izdvojenom delu nekog državnog aparata, policijskog, parapolicijskog aparata, i ja bi jedino isključio da se tu radi o nekom takozvanom tajkunskom udruženju ili nekoj tajkunskoj zaveri. Naprosto oni nisu sposobni za takve operacije. I Spasić i Mijatović smatraju da je neophodno što pre saopštiti rezultate istrage ovog najnovijeg prisluškivanja, ali i onog od pre 2 godine, kako bi se zaustavila nagađanja kojih uvek ima kada su u pitanju čelni ljudi države i kada se slučaj ne dovede do kraja.